بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلين كيا فيديو قبابا هنرت إن شاء الله ولله وياتك نمتي حكيم تك إلمسا ولين قبياتك قبيا يوكين بوتا نمتي هدوماتو بوتا خنت نمنوان هدوماتوف أبان إسا نمتي حكيم كوني دوغوران نمتي جيكون بو يرو نمتي جيكون بو إكنا نمتي كوني أتي هرّي لاجرين كنت بوتو لكي أنا هرّي متيئني نمتي إدي مجرى والفضورة صاحي ilmi namicha hakiim kana abbaasaa maal jedhan yaa abbaa kiyya barati harreedhaa siin jedhe akkamitti jalaa callistaadhe yaa ilma kiyya gaafii na gaafate deebisee kan ati maalin jedhaan jedhe yaa abbaa koodhe ati hikmaa kee kana sodaa kee hikmaa kee kana keessa dhokfatteettaa jedhe yaani ati lugna jechuun fedhe abbaasaa kana haala saniin deemanii guyyaa biraa bootuma namni itti heddumaatu san dhufan abbaani namichi hakiim kunii fi ilmi isaa bootaa kana yeroo biyaa ilmi namicha hakiim kanaa namicha abbaa isaatiin akkisa eessan soqee deemee ammallee ceekuun tuqe ati harreedhaa jedhe lakki ani harreen hin harreen sihii jedhe asumatti walitti bu'an namni walitti qaban ilaalu ka'an isaan namni biraa dhufe lama tahan amma tahan lama wal qaban namni biraa dhufe yaa ummataa jedhe marsitanii kan laaltan harreen lama wal tumaniifa walirraa addan qabdanii jedhe nuhi ana harree jechaa isatti bu'an sadii tahan inni biraa dhufe yaa muslimiin jedhe waan baniin adamwettu fuuldura keessanitti wal lolanii akkamitti callistanii laaltanii gargar hin qabdanii jedhe namichi inni sadaffa inni afraffaa kun nuhi banii aadamii jedhanii warri wal lolu sun sadan hayyo isin harreedha jedhe namichi harreen nuhi jechaa walitti bu'anii afur tahan wal diddaan ni heddummaate ni babal'ate isa dhakaa wal darbatu isa kophee wal darbatu isa meeshaa wal darbatu magaalaan difnee wanni hedduu rabbashe ifama yeroo kana namichi hakiim kun suutaan ilma isaa keessaa as baafate madaa isaa bakka dhahame san asha'aa fi yaa ilma kiyya jedhe lakkii ani waa harree mihi jechuun khayrii hin tahuutii jedhe sababaa dubbii kanaatiin namni haganaa wal dhahe atillee hagana miidhamte lakkii ani akkana miti jettee bira yoo dabarte khayrii siif hin qabuuhi jedhe ilma isaa akkanaan gorsee jubbaleen rabbi hikmaa nuuf kennu inshaallah viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa yoo sanitti tolee laayikii fi sabskiraayib godhuun dagatinaa warroonni immoo sabskiraayib naa gootanii tan hedduu takka ulfaadaa galatoomaa isiniin jedha ammallee akkama anti fufa warroonni hin goonillee naa godha warri naa gootan immoo laayikii fi sheer godhuun hin dagatinaa isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Viidiyoo biraa godha garuuti.